Good day kada tayo amin. Welcome back to my YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Manipod kani kab sa trimo sa napud no nagan, tintay i-drama. Nga makablawa man pa ni Glyza Jean de la Cruz, almalin mabanta kani Angelo Cabento. Kastiman ti kunani kab sa trimo. Dear Manang Bianang, daytoy padrama ken kakat napasamak idi awan pay asawa. Naglaklakayak nga minabaro. Talo kami nga kakabsat, agpada retired teacher dagiti dua kakabsat ko kan agpada dametla abalo. Gaputa dida kaya ti makikabalay kadagiti anak da, iti family house mi ti pagnanadanda. Isa talo kami nga agkakabalay. Awan nagadalak, isa dagiti kakabsat ko taggasgastos para iti taraon mi. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Manang Rima, apay napanan di kabsat ta? Napan man siguro ijay balay ti ararmon na areme ading ko. Asino nga ararman na? Ni Juana. Kat asino pa'y kumangay, nimot la Juana ti ararmon na. Ay, naglaklakay abaraw. Italaang nga makalagip nga agaram ngam dayjay pa'y matahwan na ti arman na. Di la makapili mo iti ubeng. Un nga rod kasano makaputot no tay pada tamot ameno pos ti armon na. Tay kumaubing Ay, laklakayan mo dayja asukir. Imbagak lang arudan asaan aday dya ti arman na. Angam natangken mo ti ulo na, Manang. Apay aya alapdandak nga agarem. Kayat ko nga rumay napadasan ti makiinlayat. Lakaya kaon. Pagbigyan dak kadimay. Uray jak mga sawa, basta mapadasak ti makiinlayat. Saan da kaalapdan nga agarem? Basta pilyem kumamot ti armem Tani, laklakayan kan makiinlayat. Kalpasan na, padamimot abaket ti armem. Kasano makaputot ka ngay no kasta? Iso adi ka lamangas asawan no kasta mo laeng. Wenmet nga main Rimo ading ko. Kita anay babakit kamin kani Manang Rima. Lakay kamutan. Naimbag kada kami ata da anak mi mga iwan to kada kami ton kumapsot kami. Si Kangay, no bakit ka asawa awan mga sikasukan ka. Iso atay ka ubingan na ti armem tay aganak pay. Tapno makaputot ka pay met ang auray kaskasanaw. Ay, mabainak nga agarem iti ubeng. Imbaga ano kaya tindak lakaya kaon. Kung sa anak mo ta pensyonadaw, ta naimbagla ko mamot ta pagkarit ko iti armag kabalasang. Iso ajay bakit laangan iti armag ta sigurado kaya tindak. No kayat mo, isapulan da ka iti balasang. Wen Rimo, adam mo may abalasang. Sino kumamot ngay? Ni Elisa ababaunan dalay lang anak ko. Makaas-asawa dayjay. Wen, ubing pay dayjay. Awang pay 30 na. Adan samot pangaruan dayjay. Ubing-ubing samot ti panunot dayjay. Saan mo't style na la dayjay. Ngam nasingput kun nagagat dayjay. Naimbag no kayat na tila kaya kas kanyak. Kayat na nga rod tanakuna na nga uray lakay basta nasingput kunana. Padasem to ka di nga arman. Wen Rimo, no maaram mo ni Elisa akit. Naklunan na kagkasar kayon. Uray da kami kan ni Manang Rima taggastos para iti kasaryaw. Wen Rimo, kano makaputot ka. Uray da kami mo laang kiniremi ti makaamu amang suporta iti anak mo. Pag-adalan may, makaputot ka lakit iti may sawun dwa. Mayatan! Uray dwa, tasaggay sata iti suportaran Manang. Ay katun lata. Tulungan tato'y kabsat takaasimot. Data ti agpinpinsyon, iso adata ti mang tulong kan kwa na. Ken iti agbalinto nga anak na. Kayatan ko man ni Elisa jay kabsatan niya, Manang Rima. Wen ko mga rod, tanong ni Elisa ti maasawa na. Pag naedin tanto ita dito'y balay, tapno libre ti babaunin tayo. Wen nga rod Manang,
nairwam ni Elisa iti trabaho ti balay. Ta nagkatkatulong ket nga road. At danton para luto, para dalaws kan para labatayaw. Ag naudda iti libre dito'y balay. Di librin to mo ti panagtrabaho na dito'y. Wen na amanang, may mayat mga dayon ni Elisa ang amda dya Juana mag. Bakit ni Juana, di nan kabalan tagtrabaho day jay. Kanuin inauna pa'y day jay ngumdata. Alangan mo't adatayon to ti mga iwan kankwana inton nakapsutan. Oray awan na. Kino nampay manang. Nalpas mo ka din tiyar aramidem, Elisa. Wen tata, it's time to rest already. At nasayaat nga raw. At nangamin napatag nga ibagak. Ang sakbay na. At daman damagag. Ha? Anya ngay day tatatarimaw. Nungay at dalakay nga agaram kan ka. Kayat mo ka dahi. Ke dipindi ano nasingpot unuhaan. Sanang manapili ket. An-anwam ti ubing no barumbado mag. Awan serbina. Iso asyak. Uray lakay basta hampay ang matay. Ha? Kan siyempre, good boy akas jay. Kan jay medyo kabalan na pa'y kumama. Ha? Kabalan na tay. Iti trabaho amat. Kan jay awang kumapay ti sarukod na kas jay. Nungay ibagak kursunada ka, Elisa. Ha? Ay, agpaiso, tata. Ay, isa bagay, pensyonada na gajay dua kakabsat mo kay. Ay, owen inkarida nga raw, ano mga sawaak, ket isuda tiyag gastos iti panagkasarkaw, kano makaputo takto ka naw, isudan taw timang paiskwila. Ha? Wow! Nagmayat-matan? Swerte nga rod ajay masawam taw. Wen naswerte ka no kaya tinak, Elisa. Diag paiso ngamin amat. Armanak. Kaya nak, tano siya kawang pilpilyak nga rupa. Ugali ngamin tikit kita kat. Sana rupa. I love you nga Ruden, Elisa. I love you to Sana kung nagpakipaw ta sangbutan tati panawan. Makitam di kinayat na kanili sa rimaw. Wen nga raw. Jakmat ni namnama akayatinak. Inaklon nakmat adagaws. Kasano? Tulagan tayon ti kasarya. Ay ket na kayo Pasensya at awan mo't kwartak. Amo yumait nga awan trabaho kung sa anak-anak kaadal. Isu nga awan pensyon ka wakas kada kayaw. Sana problema da ita. Da kami ti makaamukan karimo. Demon problema ti magastos. Da kami kiniremi ti makaamu iti amin. Ading kaw. Dinurugan yun tumat ni Uncle Remo ang mangaram kin ni Elisa nanang. Anya ngay ita, agpakpakadan ni Elisa ababo unon. Pumanaw ka nun dito'y balay, numalpas ti kasardakin ni Uncle. Ala, ano sabon ti agsapol iti kasukat ni Elisa, anak ko. Tani, nagginusto da mga rod. Tilar-aramidan nyo, laklakayanan ni Uncle, ngam pangasawain nyo pa'y lang amin. Kaasi ni Uncle yo, no awan mga si kasukan kwa na intun nakapsutun. Naimbag ni Elisa, tanasingpot day jay. Patsyo kadinan tubaybayan ni Uncle yo, anak ko. Aping amin asaan anang asawa, hindi ka ubingan na. No kaano alimakay, isumatan ti panangasawa na. Anya nga rod, naladaw nga rod mo, nakapanunot ang mga asawa. Pagbigyan tayo, nanako. Rimaw, pagyanan tangay numalpas ti kasarta. Agyan ta ka naw, di balay may. Ha? Ijay family house yaw. Di, kadwatan dun nag-ijay pensyonada kakabsamaw. Wen Uray ta na tayo laang ti agkakabalay. Apay, di da kaya tagyan ijay babalay nag-ijan nakda.
Nagdadakkel mo ti babali na ganyan nada. Di da kayat. Kayat da kanaw tag na di family house may. Mas komportable da kanaw. No da kami nagkakabsat tag kakabalay. Tada kami nagitay manugang da saan da akaalaan. Ay, wana. Kasla na sing pamaki, di da manang rimi kan manang rima. Di da masiguro apaan nagijay. Saan? Apay ko mga apaan da ka. Kat no kayat da kalaunay apara kanyak. Ni Juana ti ar-armak iday. Di da kayat ni Juana nga agbalin nga ipag. Sika ti inrito da kanyak. Iso nga inaram ka. Ha? No kasta? Ni nanahwana, tista asawaam. Saan? Inaram ko lang tinamindwa. Ngam linapdan dakdaman ng remi kan manang rima. Di na kayat ta bakit kanaon. Sikati kayat na ta ubing kapay. Napilitan kan sama la nangaram kanya, krima. Saan mo't sikakit di mo't. Nakaragrag sakak nga raod ta kinayat nak. Jak ninamnama akayatan nak tikasken ka nga ubing. Iso nakaragrag sakak. Ay ayatin kaunay, Elisa. Ita, tanalpasan ti kasaryaw. Ingkarimikan ni Rimaw, ada kami timang suporta itagbalintong anak yaw. Elisa. Ay, kagyamang kami ano kasta manang Rimay. Agyaman akmanan ka na kayaw, manang kaw. Kat agnaed kayon dito'y balay, tadakkel mo't to'y family house, Elisa. Sa inyon problemaan ti makan, tada kamin ti makambo. Tanay, maasyan kami ngamin kinirimo akapsat may. Tawan mo't pagsapulan na, kan lakayon. Marigatanin nga agtrabaho. Naimbag lakada kami, tagpinpensyon kami. Katangay adakan dito'y balay, Elisa. Sikan ati makamong agdalaws kan agluto, anya. Sana balay, ta nalaing kang agluto. Ay ka, una. Sa mga problema day tamanang. Kan inayon mumutin pati panaglaba, anya, Elisa. Ha? Agawa na manang. Kat, anya matimako na marimaw. Ay kawan latta Paspasurot kami latta ka na kayo ada kayo matipagtaudan ti kanan may. Saan ko maasakitan tinakam yo ti bagbagame, tanay, awan apulos gastusan nyo dito'y balay. Tada kami amin ti manggatang iti kasapulan nyo. Basta ni Elisa ti agtrabaho dito'y balay. Aglaba, agdalos, kan amin ang. Awan no isot ko na yaw manang. Nakaluto kan, Elisa. Nay, nakakulmog ka mo dito'y lamisaan, dito'y kusina. Apa yan? May maya, dito nga pagkulmugak ta. Asid dagiti lababa pagbakwarak manang. Ha? Apay, anyat marikrik nam aya. Kwa, aginawa nga minang. Agpaysa. Nabiit kamot anakargaan, Elisa. Huwag nga manang. Hangam na madmadi magdirinak. Aglaladutak. Iso apasensya Jak pa'y la makadalaws, makaluto kan makalaba. Nagriga mga mintaginaw. Ado piti kayat ko akanang. Nagriga talaga. Ala, anusam. Naimbag tula numalpas ti panaginaw mo, tamayaton. Ala, aywanam nga ron tasikog mo, Manang Rime, kwartayo man tayo na kumatang iti native amang ka. Isuti kayat ni Elisa akanag. Apay di mo lamalmal pasti panaginaw nan. Manaw abulan di tiyan na naya. 5 bulan sa amutan. Wan nga raw, ngamjak man namaw. Sensitive samot nga aginaw di asawak. Pasensya kayon na kayo pala ka ni Manang Rima ti makaamoy iti trabaho diti balay. Taas asikasuk mat di asawak. Naringatan, ang mga numapukaw pa di anak may. Kakaisuna ang nakapututak adagaws. Ay, hala Di pa'y lang arod singin ko matipas ngay na. Tapno maminsanan. Tauray huston. Manang. Mabitlang tayo nakalaan ti igatang mo iti mangga.
Duan dagiti anak yo Remo. Mabalinan day jay. Babae kan lalaki. Narigat agkari, Manang. Anyat kayat mo asawan. Nayunan nyo pa jay duwa nga anak yo. Jak may baga, Manang, tanay. Napigsaak pa'y maut. Huston jay dua. Tapnusan kayo amarigatan. Tane, sensitive mo't di asawam nga agsikog. Manipod nagsikog. Saanan ang makatultulong dito'y balay. Da kami mo't amin ang tagtrab-trabaho. Agluto, agdalos kan aglaba. Da kami pa'y timang patpatanggad kan kuana. Takanayon kamot arumwar. Mapana kami nagsapsapul iti pakisidline nak. Ngamawan mo't masapulan. Di dakmut kayat nga awatan iti konstruksyon talakayak kanon, Manang. Iso nga rod, ahuston jay dwa nga anak yo kabagis. Ay, sanabali tain kariyo mo at suportaran nyo dagiti agbalin nga anak may. Saan aya, Manang? Masikugman meten ni Elisa, Manang. Anya, ay sus, pinagbigyan tala nga rod idan ijay may katlong anak da. Ita, ninayunan da manan. Ay, di damot amot agtipid iti anak dagijay adwa. Upat taon ta anak da. Upat tumeten ati suportaran ta. Kasanaw, di sagdudwata iti suportaran. Kawana na, pagbingayan tamanan. Angam, kasano nga inumanayunan manan. Ay, sana mabalin na. Sana gapo taing karita adata timang paadal to kadagiti anak da. Kat anak damutin nga anak. Sana mabalin ti kasta. Elisa, agbakasyon ka pa'y laang ijay lugar yo, anya. May mayat no agsina kayo pa'y iti pagnaudan iti kapsat may. Tapno maliklikan ti panagsikog mo. Uray sumagmamanula abulan siguro. Ha? Ako? Wala no, kasta ti kunayo, Manang. Ikuyog mo pa'y latiburidat nga anak yaw. Agsubli ka ito no medyo dakkelan ti anak yaw, anya. Ay ka, wala no, kasta ti kunayo, Manang Rima. Nay, papanam, Remaw, nagdakkel tabagmaw. Inak man nagtrabaho di lugar na kumparek, Manang. Makikonstruksyonak. Kunakman no awan mangawat kan kang ag-construction na kunam. Nasyan di kumpare kanyak, Manang. Sige, mapana ka untanay aldaway. No kasta, di daan mo asimurot ka dito lugar, Merimaw. Saan? Di nakpalubusan ano ibagak. Ay na, kailiw ka una yan, Elisa, asawa ako. Ay ang data dito'y salas. Di nakarakupon dito'y amag. Kababain, ang mga numakita datadana ng kantatang. O sige, mapantangaro di silid, Elisa. Narubwata mong dagiti ubing, Reme. Wen, Manang, agsisi-arbid jay inauna ka anakanta. Ay, kaslamot mang rugita manen nga agpa-eskwelahan, Reme. Ay, wen nga rod Tadama manan responsibilidad ta. Kadagiti anak ti kabsat ta. Ay, ni Juan alakuman tinasawa ni Remo. Naimbag day jay tasaanan ang makaanak. Kumaa, ngaman niya nga raw, daditan. Ayos lang kuma, no may sawan no duwate anak da. Saan mo't siguron nga agsikog ni Elisa, ta nagbakasyon pa ilaeng. Nay, adda tao, Manang. Umunag! Anda kami, Manang Rima, Manang Rimay. Naimbag agsapa yung Manang. Ha? Nay, Masikog kamot, Elisa. wala Manang. Pasensya kayo na. Simuro mga minirimo yung lugar may. Anya? Amo yung Manang. Impa-ultrasound me to'y sikog ni Elisa. Katsingin ka na, oh. Anya? Inaman dagiti anak yo, Elisa, Remo. Denggan nyo anay bagti-bagami kada kayo, Nunayunan nyo pa'y tiinom nga anak yo. Ladingitan me. Ngam saan kamin amangtad iti suporta kadakwada. Ha? Apay ngay, Manang. Saan may akabailan na pag-adalan ta adong anak yo.
Iso nga agtutulag tayo. Sagdudwa kami kani Manang Rima iti suportaran. Da kayo matidwa. Kano nayunan nyo pa'y, da kayo ti makamaw. Narigatan ti panagbiag ita. Iso adi kay kumamot anak nga anak ka. Tanay, ang mga nusantay ang mapagadal amin ida. Agpanunot kayo mat adding ko. Ay, pasensya kayo Manang. Wan, sana balay. Maudin ti singin nga impas nga ikaw. Sana naman nayunan day jay. Rombang laeng tani bakit kamin? Kasanon numatay kamin? Kasano nga dagiti anak yo? Iso apang nga asiyo. Tahos to kumantiin nga anak yo. Kababainan kada Manang Rima kang Manang Rimay. Makitinulong ak kadakwada, Rimaw. Agaplayak nga gabraw, tap na makaurnong ta iti pagbalay ta. Panawan na kami kadagiti anak ta, Elisa. Kawan na tap na makaurnong ta nga raw. Ano san tapay lang tagin na dayo, Tap na guminawa mo tibiyag tayo. Alang ang makastulat ta kanayo nain. Di tamang namnamalatan kada Manang Rima kan Manang Rimay. Kababain. Sapain naman nagitan anak ta. Ay, pasensya kan Imbes asak trabaho, tasak ti lalaki. Lakayak mo't nga minayin. Awan mo't mangawat kanya kiti trabaho. Sana problema dahi ta kanya, Rimaw. Basta bantayam nagitan anak ta. Di mo baybayan ida niya. Uy, Elisa. Basta agan anad ka nga rudmod iti papanam to apagilyan Kan dinakto kong maisuksukat iti sa balay. Sak kumalaang ti asawam, Elisa. Wen, Rimaw. Di ka madanagan. Di ka magkabalan aliputan kat. Taadan anak ta, kan kang runaan ti amin. Ada nagkinarian ta. Ani patay laang ti mamagsina kadata. Nagabroad nga rod ta sawak ket kaasina nakaurnong kami mat iti pinagbalay mi ket limasin kami ni iti pagnadan. Aging gayta dapay la iti abroad ta sawak ket siyak met timang tartaripato kadagiti anak mi. Ket ngayon damutten kwarta ti asawak jakon inubliga dagiti kakabsat ko amangted iti suporta tamasya nakmet kadakwada ta nakapsutdan. Ngam kit di mangmangted damet latta iti tulong da kadagiti anak ko. Daytaman nga rod ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tuy mo Rimo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan dayta pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo JENA ALMOITE. Agyaman kami manen, niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa.